namhlanje i-question esizoyenza lena bathi lana in the graph of f of x ilingana no cos x is drawn in the diagram below where x is an element of negative 90 280 degrees. Basho ukuthini? Basho ukuthi sine graph f i-trigonometric graph represented as a matrix ratio kanje. Bathi iyon i-cos x, then base bethi iqala from ngabe bethi x is an element, x wale graph iqala la igraph ku -90 up to 180 degrees. Sesikuwa ama square brackets kusho ukuthi u-negative 90 naye uyangena kule graph. Shothi iqala la ku-90 iyaqala uyangena u-90 iyofika kubani ku-180 mawubheka x kuphela. Base bethi ama questions wethu question 1, write down the period ka f of half of x. Then ikanjani ke lento le? Bathi yabona ukuthi f bafuna iperiod yale graph le manje akusesiyo le f of x. Kodwa ngoba still kusakhulunywa ngo-f, kusakhulunywa ngalo f, kodwa esikhaleni sala la kuhleli khona u-x, sekuhleli bani u-x over 2, okuwubani u-x over 2. U-x over 2 kumele ubuye ngale ndlela ukuthi uyofana no-1 over 2 multiply by x. Yila kuzoba lula khona njalo ukuthi uzobona khona sekulula mawuthatha lento lapha phakathi ukuthi iyafana nale, since siya multiply lo nalo bebe abuyele esikhaleni sakhe. Then kukanje kusho ukuthini ke? Kusho ukuthi si determine u-f okanje, yabo okanje iyafana lento. So determine i-period yakhona ke. I-period bakutshela ukuthini la? Bakutshela ukuthini kula ku-f of x cos esikhaleni sa-x angithi lo khona bani u-half of x u-1 over 2 multiply by x, yabo lade kuno-x khona sekukhona u-cos 1 over 2 multiply by x. Then ungayenza ngendlela oyithanda. Okay, kanje 1 over 2 multiply by x isikhala sa-x lesi sesifakile number le. Then i-period esifunayo eyale graph lena ke wenza kanjani mawuthola i-period? I-period uqala u-check kuqala ukuthi i-trig ratio esuke khona u-cos or u-sin or u-tan. Since ku-cos la i-period yakhona, then wenza njani? I-period angithi uyazi ukuthi maku-cos x nje ngekho lutho la i-value ka-b lela, cause lento ithi cos bx, i-value ka-b le i-value edisturba i-period yakhona. Then since mangabe ku-cos x kanje i-period siyazi ukuthi kusuke kubani ku-360 degrees. I-period lapho khona uyazi ukuyithatha 360 degrees ukuze i-complete i-graph yayo. Shuthi izohamba kanje kodwa ka-cos iqala kwani, kodwa ngizizoqala kanje ithi ibuye izogcina lapha nakubani ku-360 degrees. For i-period wenza njani? I-period yala siyazi ukuthi ubani 360 degrees eka cos x eyedwa. Mase kuno half of 1 over 2 ukuze sithole i-period entsha senza njani? Si divide i-period le originally eka cos eseyedwa engabikho u-1 over 2 udivide ngevalue ka-b, then so ithola i-answer yakho. Shuthi udivide ngobani? Ngo-1 over 2, yabo. Lokho kuzokunikeza bani u-360 divided by 1 over 2 kuzokunikeza u-360 degrees multiply by u-2. Then lapho ke solo sekuyiyona answer yakho leyo. Uzothola u-720 iyona answer le. Senza njani ke la? Makuyi-period senza njani? Since la kuno-1 over 2 esikhaleni sa-b sihle sithola kanjalo i-period. Since la ku-cos x esikhaleni sa-b khona u-1, shuthi sithini? Original period siyaziyo ukuthi u-360 divided by 1 kuyi-360. La seku-1 over 2 x i-value ka-b 1 over 2, shuthi sithi ngoba u-cos 360 divided by i-value ka-b i-period entsha yale graph le. I-answer yethu yile. Sindlule size la kule question yesibili. Bathi write down i-range ka-f x over 2 minus 1, yabo.
sibhala i-range kusuke kuyini-ke ngithi period ilo idisturb ukuthi along the x-axis kuphela ukuthi sezoba mfishane igraph sezosheshe iphele noma sizophuza ukuthi iphele. I-period yenza njalo ngobona la seku-720 kusho ukuthi la izogcina khona seku-720 kusho ukuthi iya-stretcha horizontally kuphela along ama-x-axis. Along ama-y-axis ayenzi lutho kusho ukuthi lo x/2 akadisturb lutho kwi-range since i-range isuke sibheka ukuthi ilo igraph yethu isuka la izogcina kubani ku-1 because la besijika futhi nje y bathathayo ukusuka ku-1 uya ku-1 bafuna i-range yale graph le. Since lo aka-affect lutho kusho ukuthini? Kusho ukuthi sisabheka yena u-f lo aka-affect lutho kusho ukuthi sibheka thina u-cos x yabo since ungaba khulume ngo-f sibheka u-cos x/2 then kufana ukuthi lo b usuke la aka-affect lutho then siyobheka i-range uyibheka ngani? Sizobheka-ke le graph lengana nobani no-cos 1/2 x angithi yabo ikanje mase ithini ekugcineni nayi le graph ile -1 i-period sidetermine kanjani? I-range kuba ile number esuka la makuno-1 la iqala la uyi-check ngale number esuka la ekuqaleni mangabe ingakabikho lo singakamconsider lo oqalayo kahle kahle le number esuka la ukuze udetermine i-period yakho. Once kwale number le engale sesiyashintsha izinto since ngoba kusewu-cos kanje 1/2 x i-period yakhona ngakuno-1 la makuno-1 la kusho ukuthi ku-1 ijika phezulu ijika ku-1 phansi ijika ku-1 njengala u-1 - 1 since sekuno-1 kusho ukuthini ngale graph? Kusho ukuthi senze njani ngoba u- lapha seyephi downward ifana ne-value ka-q lo siye downward ngo-1 unit kusho ukuthini? Ngoba sithe lokhu aku-affect lutho kusho ukuthi still isazoshifta iyephi iye downward kusho ukuthini? Ngoba ku-1 kusho ukuthi seyiye downward ngo-1 unit seyisho ukuthi sekubani seyiku-2 then le value akade kuyi-maximum point seyiye kubani kubani ihamba ngo-1 unit sekubani seku-0 yehlile la from u-1 yaya ku-0 kusho ukuthi sizo-range between 0 and -2 igraph entsha izo-range between 0 and -2 ikanjalo cause sishiftile phansi. Qala wabheka yiphi oqala obhekayo uqala ungambheki lo ngale ukuvala ubheka i-period yale graph i-range yini ile number esuka la makuno-1 kushuthi iqala ku-1 igcina ku-1 sathatha njengale iku-1 iku-1 sibheka kanje sekuno-1 eceleni kusho ukuthi seyishiftile yaya downward kusho ukuthi lo kade u-1 sezoya kubani ku-0 lo kade ku-1 sezoya ku-2 kusho ukuthi sini range yethu siqala from negative number up to positive iqala from ubani u-2 angithi seyila phansi -2 up to bani up to 0 angithi iqala from le negative uya ku-positive isuke ku-1 yeza ku-0 up to u-0 wenza njani-ke ekugcineni ama-value ka-y angithi la i-range le ukuthi i-between u-2 and 0 then usuzothini-ke y is an element then wenza njani ufaka ama-square bracket noma ama-curve brackets kanje wenza njani since u-2 igraph isuke ila ku-2 ngqo ngoba uyabona ku-1 isuke ku-1 ngqo kusho ukuthini sifaka ama-square brackets asho ukuthi nale value included igraph iyayithinta u-y u-2 iyamthinta futhi no-y u-0 iyamthinta isuke ila isuke yehlile yeza la sekuyinto kanje then seyiku-2 seyila kodwa seyimaqondana nale point into kanje or uthini uthi y then sizofaka inamba encane ngapha kwa-left enkulu ngapha kwa-right encane ubani u-2 then enkulu u-0 then wenza njani-ke ama-sign wakho y kumele abe kanje y must be greater than -2 kumele abe njani inamba engaphezulu yiko sithi
y must be greater than -2. Kuno-0 kumele abe njani? Kumele abe less than ukuze izobuyela phansi. Hayi kumele abe less than, kumele abe futhi or equal to or equal. Since lo 0 nalo -2 le graph iyangena kubona. Ya kuba manje i-answer yakho it's either ile or ile. Sindlulele phambili wathi khona draw the graph of sin to x multiplied by 1/2 on the same set of axes. Yabo igraph esithi yiphi? Ile y equal to sin to x. Into kumele uyazi njalo uyazi ukuthi yini i-original graph ya sin ukuthi njani ihamba kanjani igraph ka sin kumele wazi yona. Then after siwazi yona nayi original graph ka sin noma sifune igraph kabani ka 1/2 sin to x. Igraph ka 1/2 sin to x basifune le graph le esibibize ngo-g of x. Then yini ezokusiza bathi sidweba ngithi sidweba lapha kodwa ke sifuna uyi-check yona eceleni ukuthi igraph ka sin iqala kuphi? Iqala from u0 degrees ikhuphuke lapha ku1 ibuye ize ku180 ibuye ize ku360 degrees. Ihamba kanje, ihamba ngo90 degrees kanje iyajika la ku90 degrees. Then ingaqhubeka if interval kanje iqhubeka ngendlela efanayo. Mase befuna le graph le ile kumele uyazi ka sin nenga cos njengoba inje. Lena ube soyazi kanjani le? Ngithi uyazi ukuthi lo representa ini? I-range usho ukuthi igraph yakho ijika lapha kule number 1/2 since ku-positive noma ngathi ku-negative ngelinye ilanga uyazi ukuthi wena eyodwa kumele ibe positive enye ibe negative. Mase ku-negative la kusho ukuthi sebe-reflectile still isajika endaweni yodwa. Kusho ukuthi la ngoba siku-1/2 kusho ukuthi seyijika kuphi? La le turning point le seyizoqondana nayiphi? Nale point leli kusho ukuthi iyehla kahle seku-1/2 then ijika futhi kubani? La u-1 sorry u-1 qondene u-1 kusho ukuthi seyikubani? -1/2 ijika khona i-range yakhona le. Kusho ukuthi le turning point seyila. Le turning point seyikuphi? Sekumele iqondane no-1/2 ingaqondani no-1 kusho ukuthi seyila. Okusho ukuthini? Kusho ukuthi seyithi ku-affecteka o-y kuphela kusho ukuthi seyihamba kanje yayibo ibuye ithi i-range kuphela affectekile. I-range le isuke ibheka ukuthi ijika kuphi. Lo kunye okula ayikubheki iyona igraph ka okay igraph ka mayino-1/2 kuphela le. Then sekunobani? Sekuno-2x. U2x lo wenza njani? Masithola iperiod yala sithini 360 degrees divided by ivalue ka b oku2 is equal to 180 degrees. Le graph le eka y equal to 1/2 sin x kanje ile because isajika la 360. Lena ke yethu iperiod yakhona i180 kusho ukuthini? Seyihafekile beyigcina ku360 iphelela khona manje seyiphelela kubani? Ku180 ngoba kuno2 la. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi instead yokuthi iphelele la ku360 isizophelela la kodwa izokwenza yonke lento eyenze la. Kusho ukuthini? Ngoba uyabona ukuthi seyizogcina la kusho ukuthi yonke into iba u-half because lo half ngapha osekho. Kusho ukuthi kunokuthi la ijike ku90 sizojika kunumber elapha nendawo ku45 degrees sizothi la ibamba i-turning point la ahlehle eze la. Lo uzobuya ela akenzi lutho. Mase kunokuthi okay i-point ne-point liyahlehla. Leli lihlehlile leza la. Sekuzohlehla lephi? Leli lize la beyi-intersecta seyizobuya yenze njani? Ibuye ithi mayihlehla still isaqala ku0 iya le then i-point leli lihlehlile leza la selila la i-turning point sekuhlehla leli lize emuva nalo lihlehla ngo45 degrees liza la futhi seyizoqhubeka seyizo-intersecta kuphi? La sekuzohlehla lephi? Leli lize la
ine-turning point la. Shuthi sezoba ne-turning point la ku-180 ihambe ithi lihlehlile leli leza la sekuhlehla lephi la igcina khona leza kuphi ku-270 hlehla ngo-45 degrees lize la kusho ukuthi beyenza njani la ba-360 beyi-intersector nala izofika yenze ladi kwenza yenza kanje iyona graph le ethi y is equal to 1/2 sin 2x then usuzoyidweba la ikubani iku-1/2 yini yakhona lena i-range since ayikho inamba edwe ngapha shuthi sila then iqala kanjani okay 1/2 i-range yakhona le 1/2 ngoba igraph ka-sin siyazi ukuthi igraph ka-sin iqala kubani ku-origin bekumele ijike kubani ku-90 degrees angithi i-turning point bekumele ibe lapha ku-90 degrees kodwa ngoba sekuno-2 yonke into seyiba wafu futhi izojika kubani ku-45 degrees ngidoba yona le graph then bese kuqhubeka kuyenza njani emva lapho sekumele ijike futhi ibuyele phansi seyizoya kubani bekumele iye kubani beyizoba ku-90 iye ku-135 seyizoya kunamba esemva 135 ize la futhi seyizoza la ithi 180 degrees iza ku-90 siqhubeke futhi ibuye ize kuphi ize la ku-135 degrees bese khani izogcina lapha ku-180 because i-period yakhona sesiyi-180 degrees iyona graph le eka-g of x le esuke sesiyidwebile siqhubeke la sithi u-5.4 sesiyenzile le on the same set of axes siyenzile silandela le interval yabo labayidwebile okay shuthi ayiphelile le graph because kumele iqhubeke ize la kule interval engapha izokwenza into efanayo futhi izohamba 45 degrees mase iyajika because iyam 45 degrees la iyajika then sizohamba bani 45 kodwa iya kwa left ijike lapha kubani ku-minus half 1/2 mesenza njani iya ku-90 ithi iyoke le graph le kade besidwebe base bethi write down the minimum value of u-g of x minus 25 kusho ukuthini lokhu lesikhala lesi kujwayele kube sabani i-x usuke ela uphi ku-g of x yilo u-g of x wethu yilo basho ukuthini kulo g of x wethu bathi esikhaleni sa-x sekhona u-x minus 25 kusho ukuthini lokho usho ukuthi nangu u-g of x u-g of x ilo usho ukuthi la esikhaleni sa-x sekhona bani u-x minus 25 isho nje na-ke le graph asiyibhali g of x minus 25 degrees is equal to 1/2 sin 2 la sesifaka bani lo because isikhala sa-x lesi ngoba kusewu-g kusho ukuthi nje ku-replace-iwe la isikhaleni sa-x kukhona bani u-x minus 25 degrees yabo yini-ke into ekhulunywe le graph ikhuluma ukuthini since kuthinteke lapho x shuthi izoshifta ngo-x kuphela shuthi ngoba ku-plus la ku-minus sorry shuthi iye kwabani once into yakuma-bracket nje kanje mase ukushifta kwayo akuhambiselani ne-sign shuthi ngoba ku-minus bozwisisa nje ukuthi iya kwa-left shuthi manje izoya kwabani kwa-right ize kuthiwa khona u-y futhi la kodwa uma kunama-bracket always kuyaphambana shuthi la ishifte yaya kwabani kwa-right angithi ngo-20 bani ngo-25 degrees yabo iye kwa-right ngo-25 degrees thina sifuna ini i-minimum value yini-ke leyo minimum value kusuke kuyini-ke ukuze kube yi-minimum or maximum lapho kumele ucabange ama-turning points ukuthi i-minimum value yakhona kusuke kubani into ekanjalo then cause i-minimum value yalo then suyozoya kuye ku-g of x ukuthi engakashifti biyubani minimum value u-y we-turning point wakhe beyubani then
since abaspecify ukuthi sho ba futhi sothi y is equal to okay mangabe esasela engakashifti u-g of x engakafaka ku-25 degrees nangu g of x minimum value yakhe kusukubani so sidetermine y then for i-minimum value yakhe kusuku so determine since y value constant then x esimdeterminayo x ingakashifti ukuthi 25 degrees to the right isuke sekubani minimum value yakhe ubani kusuke ku -45 degrees no 135 degrees ila ama turning point lawa aku minimum mase shiftile yaya kwa right sekuzoba ama turning point futhi sekuzobani 45 degrees plus 25 degrees uzoyithiniki ukuze uthole x omusha uyamshifta lo wonke ama point ayashifta mayishifta futhi u-45 plus cause yekwa right plus 25 futhi x omusha i-minimum value u-20 degrees so umtholile i-minimum yokuqala yile binama minimum value awu-2 yile exola no exola sizothola omusha y vele akathintekanga sikhuluma ngo-x ngoba nala kukhulunywe ngo-x u-x wesibili omusha imuphi-ke shuthi ngalo kumele edeke bani u-25 degrees ayekwa right cause bimuva ngo-25 degrees sithatha lo 135 cause siyazi u-x la 135 plus u-25 sekubani 160 degrees iyona minimum value yakhona-ke le x wenza minimum value ilo la nalo suku la ingakashifti mase shiftile suya add-ke la uyayishiftia le iba kanje emva lapho bathi use the graph to determine the values of x when sin x cos x minus cos x equal to 0 bathi sisebenzise igraph angithi mabethi sisebenzise igraph kanje kusho ukuthini lokho kusho ukuthi besizo determine using ama graphs yona into abajwayele ukuyisho le abawujwayele ukuyibuza determine using ama graph ukuthi mhlambe le graph le is equal to le or igraph le minus le is equal to 0 futhi lezi zinto lezi ngokwakho nebuzolendela ukuthi zibe yini ama graph lokhu kube igraph nalokhu kube igraph bheka ukuthi low igraph inekhona lapha asinayo sin x cos x kodwa sinobani sino g of x obani ubani g of x wethu u1/2 sin x now sino g of x u1/2 okay sino g of x is equal to 1/2 sin 2x u-cos x isinayo yini yebo sinayo u-cos x sinethi f of x is equal to cos x kusho ukuthini-ke le akasigraph lo kodwa unobani uno-sin no-cos mawuthi uyabheka bekumele abe ile graph le cause lona seyithathile waba ile graph eyodwa u-f lo ukuze abo-g wenzeka kanjani-ke uno-sin uno-cos lo uno-sin bheka-ke masithi 1/2 bese senza njani bese sithi le graph le cause le i-double angle sithini 2 sin x cos x kuphume bani 2 divided by 2 1 uyabona ukuthi le graph le iyafana nale graph le into efanayo mase uyisimplify kusho ukuthini kusho ukuthi le graph le ile graph le then wena usungabatshela ukuthi sin sozobatshela ukuthi sin x cos x is equal to 1/2 sin 2x uyabatshela ukuthi lokhu kulingana nalo graph khona uzokwazi ukuthi usolve-ke shuthi ithini equation yakho manje sowubuyisa ngale ndlela 1/2 sin 2x plus u-cos x minus cos x is equal to 0 ukuze ibe simple transpose lo kuye ngale kuzobani u-cos x okanje futhi seyithini lento yethu seyithi kuphi lama graph lapho khona elingana khona usuyagijima kuyobheka ukuthi
cause udetermine ama-value a-x. Shuthi u-x esuke elingana nobani ngabe le graph le ilingana. Uma ilingana ama-graph asuke enzani endlula ipoint elilodwa ngesikhathi esisodwa. Shuthi asuke ethintana. Ikuphi-ke la ethintana khona usuyobheka-ke ukuthi ikuphi lapho khona ethintana khona. Le graph le ithinta le kuphi x -90. -90 ikuphi futhi athintana la iqhubeka athintane kuphi la ku-90 degrees.